Za današnji praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznat kao Ivanjdan, vezani su brojni običaji našeg naroda. U mnogim krajevima Srbije danas se bere lekovito bilje, a najmirisniji cvetak među ovim biljkama danas ima ivanjdansko cveće. Njegova lekovita svojstva poznata su još od starog veka. U našem narodu postoji običaj da se od ivanjskog cveća pletu venčići i kače na praznik Ivanjdan na ulazna vrata domova. Mnogi koji pletu ove venčiće ukrašavaju ga raznim cvetovima, ali ima i onih koji imaju drugačije mišljenje. Cveće se ne stavlja jer to je izlazak sunca. Ovi zraci okolo što je žuto i što je bez cveća, to je izlazak sunca. I to je Ivanjdan, to je od starina. Ja stavljam na kapiju i tako onda stoji dugo. Da li će ga vetar odneti, šta će biti, nema veze, ali glavno... Koja je simbolika, zašto se stavlja baš na kapiju? Pa na kapiju, zato što je kapija glavni ulaz u dvorište. I vrata i kapija, ali kapija kad se otvori tu je i za svadbu i za sve. Kapija, da. Ima ko stavlja na kuće, ali nije to. Kapija ili vrata, na vrata već kad se otvore to se poruši, a kapija je drugačija. Kažu da ivanjsko cveće na Ivanjdan posebno miriši. Da, ono miriše. Na šidskoj pijaci još juče se moglo kupiti ivanjsko cveće, a cene su bile različite. Jedna veza ovog cveća prodavala se od 150, 200 do 300 dinara. Gotov venčić bez ukrasa bio je 300 dinara, a oni sa raznim cvetovima bili su najčešće od 600 i 700 dinara, a za više ukrašene cena je išla i do 1000 dinara. Ukusi su naravno različiti, tako da je bilo kupaca koji su radije kupovali gotove venčiće, a i onih koji radije pletu sami. Ivanjski venčić obožavam, svake godine ga pravim i ima tradicija iza njega velika i to mi je simbol, a plus to i ćerka mi se zove Ivana, pa mi i to povezuje, tako da obožavam ivanjski venac, ali pogotovo kad ga ja pravim. Samo što ne mogu sad da nađem nigde, pa sam morala da kupim bar cveće. A recite mi, kakva je simbolika, šta za vas predstavlja taj venčić? Za mene predstavlja mir, blagostanje, ne znam kako da kažem, sreću, zadovoljstvo. Mislim, ja obožavam to, jednostavno to mi je u krvi. Ne mogu zamisliti godinu bez ivanjskog venčića. Postoji verovanje u našem narodu da ovi venčići imaju ulogu zaštite kuće i ukućana, pa u njih dodatno upliću hajdučku travu, klasove žita ili glavicu belog luka. Takođe, za mnoge u našem narodu, ovi venci simbolizuju zdravlje, zaštitu, plodnost i blagostanje tokom čitave godine. Bez obzira na razna verovanja koja su uvek pozitivna, ovi venčići od ivanjskog cveća predstavljaju i lep ukras na ulaznim vratima pravoslavnih domova.